Arafo me da wase anapɛ mame ntufo na afutuo no nyamu nhira na yɛkase ntufo University Foundation. University Foundation ni dia na Attention TV ene Queen na kabum. Na me kan say Queen onyame ma na nkwatente onyame ma na hoden. Na me kan say orofo en show bi ma na mpawasem. TV. Be sinya dai. Men force ni pa ma ni pa mpawasem. Abo akraman. O se ni ma na ni gi dompe mu ne say. Ni pa we ni dia wie. Dompe ni pa mpe. But ono krama be kokoro. Na wakire ni pa so otono. Na num ade bi firi ba bi akrama ani so. Because senyo ba na wase ne pe na wo de wano ebobo na no akisi na e pa chawo. Ni wonam ho ni pa bi ani wo ba fa wo se fa wo tekrama hye na num. Eno kire se e ma wo kuguturu si ye di ba metu mo ye fe wo ma no. Ba ma bi wa na nim kan e mouth odor enso bo se oba bi ama no kwan na wa fe na no. Ba ma bi wo ha fi na tin mo so na de afi oba ro. Ti abo akraman. Wase se wonu mbon etiseyu dompe na we ya etwa osema moja bae no on your fa no wa pobom no wa tafere ho no wa we eno che sabo akraman nipa ho donti no ye ho sa awurade to be se awurade eren odo enti hwade nia odi bola inso to a hwie gu mu mane ko no fi se oye nia otiase ho tinso nto we na bola ni tintim ni pe yi ba bia nipa no so oyi kodi kogu ye no owie no de brodi si wo se bola ndi o mfanti wo because na yura fi se baabo na ka se odu ba bia brodi madua wona nso aba no hwefo ne ka kire Yesu se owura ya manfumfum ase ne fa bola nwu ase na afise se e bia baba na aduane ye den e wo so me pato tie ni o ode bola ni gum na nso ni twekwaye ni toilet gum na nso twekwaye ko gina baabi excuse me say eno na mama ni wi no de chef fam no se me de bola me de brodi be sim na brodi ni efefefe abo aduane abaso efe ni ogu bola ni do hu brodi na efe no o se until brodi ya efe papa da bi o eno kire wo se ba bi ansunsu amane e befo akotu bia no e de den hye enunyam famudi ene brew nti amfaun ni nipa be ka to so kosoara ni oboje wo so nne no se nipa na san sesa na no ye bi sasa na na kufu ado be hwan na to abama no se we se me papa o me na me to abama no enso bra oba no ye ka se ono a na ka no kore John Dramani mama ba Ghana so ye boni di mboni tantanta ene ye se John Dramani mama ayi nipa ama Ghana ipatuntum o ma ne wiase nyina o de bone betua aka jitu na hye wo de akowani na papa yo anya by force maya kwanim na asama mi kan ano dinka me pese ye kotie papa mo akwata na anza makasa yenko tie papa mo akwata wakasa mbia fa Anthony Kwadwo Boakye ho na papa na sa kamri bi se ebra Anthony Kwadwo Boakye yare no wabo mpa amanyama na tenase papa e baaye ofia yare sa baaye wani bosomi mpo ene wa bewu papa ya sa ne foforo abetudwa yenko ne nkotie na meka ho asema wo nsa ne ameka na no kore amemfa ontwa mo twempese me san ka kiro mo se owo ni ntwayo owo ni ntwayo ni ohwe akire yade ekun no baye no diabetes be ni se dwum nipa be 3 leaders no yade ekun papa na diabetes no ye head okay ebedo do mu se ya ne yire kura yinsim ne yire ne si abebon pa ma ne yire pa enye sa ne yire afento no owo ni ntwai nti mesre busuan se omon come together they should bury o see owo ba na fei aye wan wi a wo de yi ano na be kasa the mo a wo de yi ano react no na wo say niema okay they make no say they should put their differences aside and come together me person be so one question dai be na ma me so ya o force ya say opeso hu ni kunu na ni boni kunu ni ansa ni kunu akọ o ma busa ma me no o ma busa wa wo say ko video no ho adwiri
ya papa Amoako ata me penasem me dono ba fa bi wo ha me ne nya adwene ya papa Amoako ata me penasem me dono ba ne nyama bi wo ha me ne nya adwene ye ko wi video yi the same oko angels interview ano kaka se wa bompa ma Anthony Kwadwo Boakye na onwu obetrase papa ni wu da obeba na obeto no papa iba ya obeka se a police fine bone no ya no so bone ko hospital no afana anko anche oko preach wie ya anche ti eno wi ena papa iso aba se media mi ehu doctor report bi ya se diabetes no anso ya papa Amoako ata da betu diabetes na enu kra be san kwa akokunu ne yire ebe san kwa akokunu ya de asoro na hye ne nsa me pesi e bi se papa Amoako ata se waye nyamedwuma ache wotre nyamedwuma mu wache ne ye nkwada me pesi me bi se senti papa Anthony Kwadwo Boakye wuye a wo to fam yi papa Amoako ata atutu ne nan akoho yes or no eho aya asamsebe na onim sa revelation dada ene adentina se sofu paniti se papa Amoako ata wontimi ntuni ka Petro senko an obesai no nko hwe Anthony Kwadwo Boakye abusua no kan chom se oboneyefo no pagya ne nsa no ABC ni oyeye because Bible say nyame da na dia na wase no na mo chances of penny Amoako ata betna radio so social media so no de betu dance ye hu se papa Amoako ata is so powerful na papa ho de me no nyagere da because woni man Anthony Kwadwo Boakye so dem wa be ka che Ghana for papa ni there's a video and then so asa be shen kom say owo no tun twae me beside papa Amoako ata say e den no ya fa ho e den na mo na otuo na no a wo ya pani na sanka bibi say enu kwa so de ba bonte no o de abeta social media so e ye fame na papa ipe wanya bi e ye pe na person ka che ni pastor you are strong prophet we aduma na che you don't need people to tell you that you are a strong prophet e say ututu nine na ko ni yiri wuti Ghana ha ana obay kwaji Kumasi asore won shedan ka bibi papa bi an kire Ghana fo se bia utuka akotu amfo anka dipa de etuni fo kokonu antia na de abeto bonti papa wa yesa de ni bia na atiefo a mo hwe attention bi TV mo form comment mara asema mi bi se papa Amoako ata me se me do no me pena se me mama no ntia ne da na me kan se adentina papa enti Ghana asofo ye dia ne se de bia ye hu obi hu asem a eche se be kana bontene ansa akoma to ye mana ana me papa bi opadwuma aya che se we well educated me am in school papa bi alo na me de ne ho asembere tu bi ka na ko ka kire no se nyame se me kan te me hu so papa nyina ja tu osofo me ni si ye me wan se me ba light adum ye so light na ja da me pepesim na ashi we do mi ru an bedroom sanity edenti ni yentimi nya saade no ye pese ye hu se ye pim challenge ana se we nko an ye be kan ye ho betoyen papa me se me ne wo nya geda so won tun twa ya papa den na wo ye ama wo tu atwa wo si diabetes ne ku papa no Anthony Kwadwo Boakye se yente se diabetes ne ku no se diabetes na de be ku ne yira ene eyedenti de eyesa esunsuma de te pen kwa na ya to amana yentimi stop ano na papa hu ya de no na wantu wana mansa papa ne wuye aha ya change TV wate kira wadwen for comment bra nemu wa ko hwe video na papa ne kasa na so wo ni tuntwa ya na wa do question hwe video no ya na do question ato ase no mu se kana ba bi edru ya mpa bo nyina ne wu ne ya mpere papa onyame nhya wo so no nye wiye era se makra bye bye.